Ahee, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, so on my previous videos ni kombiseni why se Manyangatsi the commissar se I busy na Mr Post hayi se swi tikombi na ku se mara I tlulerini because I lava ku va sa sungula ku va a attacka Nomonde Rodger. Yeah, so ka the 18 January fike vona Manyangatsi the commissar fika posta ka official account ya yena. Yeah, so the video ta Manyangatsi ndle ku mina ku tsakeleni that's one ku tindleni ni vona ti ri ku tirheni kahle swinene so ho hi zama if loko hi introduce Nomonde Rodger kumbe ta mi kha mi ti tsakela na hi ku ta Mr Post vs Manyangatsi ma tsakela swinene. Yeah, so if ka tsala ku na ku vona live video yin'wana ya ti 31 ni nyangatsekile. Yeah, so hi 31 ku na ti live video leyi a ti ri kona a mutini wa Mr Post hikuva ku na party. Yin'wana live video a yi ri kona ka page ra Nomonde, yin'wana a ri ka page ra Mr Post. I think ti ri timbirhi ti live video ka Mr Post. So a ni te ku hi yini yona ka letiya tinharhu because ti lehini swinene ni loloha ku va ni ti yingisela hinkwato ma vona yana. Yeah, so a fika tsala ku mi byela lexa taxi yo ka yi nga talangi ti nga simuteleku xa byongo bya n'wana wa ka grade 2 xi ri ntswatsi na miri wa vakhegula wa valungu. sorry ku next week ni na appointment na xona ni ta tirhana na xona sweswi na baraxi hi yoxe. Yeah, so loko obvious ma swi twa statement xa xi ri i lava ku tirha na vona le ka ngalasi feri ivi na tsala ku xi nyanyukisiwe hi Dedle I vula na Mr Post xi ta va nga Facebook loko xi lwa tinyimpi to ka xi nga tivi va xi hleketela na ku n'wana xi ri xikegudyana hi mhaka byongo byo tala mati yo dzunga. Yeah, kona vanhu vo tala va twina ku she's young but no, she's not young. Lembe ri ta kha khoma 29 years hi October based on my calculations. So hi sweswo leswi a ni ku ma update swona namuntlha mi nga subscribe if you like this type of content ku yona swona ku yi interesting and swi komba na ku vanhu vo tala va le ku yi tsakeleni. Loko ri a mi nga za mi subscribe a ni ta ku mi tika subscribe.